He kōkō wai, he pounamu, he uku, kua huri hei peita. This is how I choose to use my outwardly expression of my reo. So this is my reo, yes. And in doing that, I've collected and researched different areas around Waikato, mainly because I live here, where to get different whenua from. E ai kia Maeana Ataria, he hohonutanga o roto I te whakamahi I Ngaa Tae o te whenua, hei peita. We let it settle for a little bit, and then what we're going to do is we're going to tip the muddy water into the filter. The water will drip through the filter, and if you can see it, it's coming through clear, and then all the pigment will stay in the filter for us to collect and make into paint. We have some ochre red, some kokowai, some oku. Also we have different clay textures and colours that we've collected. My main thing that I love using is pounamu. What we've done is Maeana has taught us all how to filter pigment, one of the techniques, how to filter the pigment from the whenua to make paints. Hei tā Jules nonoa o te whare Haututuu, he kaupapa kua whakaritea e te whare Haututuu me Matariki ki Waikato, kia whai wāhi te hunga e hia kai ana ki te ako I tēnei momo mahi toi. The whakaaro behind it that we like to look at it is, what colour is your whenua? You know, to provide a different lens for whānau, to look at their own whenua, to look at road trips differently, and to then create art from your own whenua. Ko te tūhono ki te tai ao te tehi o ngā kaupapa matua o tēnei wānanga, kia mārama nōwhea e nei rauimi. What I want for them to take away is a connection to the tai ao and to look at our whenua differently and I don't know, basically look after our papatūānuku and be more resourceful, I guess. If it's about creativity, if it's about our wellness, if it's about connection for our whānau, 100%. We'll go where we need to go. So you'll be looking at all the whenua differently now when you drive around? Ka mutu ko te oranga o tēnei momo mahi toi te mea nui, a kia mahara e nei ringa toi ki te tiaki I te tai ao. Macie Kuki, Aukaha.